Isigodi sami usithathaphi isigodi sangakithi ngoba phela ngikhumbula ukuthi angijwayele nje ukusho ukuthi isigodi sakithi sikuphi. Imake okay, noma kuthiwa wasithathe ebongweni kodwa ngikhumbula ukuthi ngagcina kudala kabi ukuthi mangiyibonga mina ngize ngisho nendawo yangakithi ayingagcina kudala kakhulu ngoba izibongo zami seziningi kakhulu ngiyaye ngingabe ngisafika endaweni yangakithi. Ayi noma kuthiwa Khuzani isigodi sami wasithathe ezibongweni hayi cha ukuthi wayilalela qawe ha phela uyabona mangabe uze wafinyelela esigodini sangakithi la ngizisho khona ukuthi ngiqhamukaphi hey usukuyilalelile lozobonga. Hey wena Khuzani enye into engikuthandela yona qa uyanothi into engikuthandela yona qawe lami enye nje yezinto engikuthandela yona ayi unodlebe ayi unodlebe Khuzani hayi ha bayazi ukuthi insizwa mayibonga kukancane abantu balalele kuze kuyofinyelela ekugcineni la insizwe isuke seyizethula khona ukuthi izalo ubani iqhamuka kuphi. Ayi cha unodlebe qawa ayi unodlebe kodwa wena Khuzani vele nje natural vele uyaziwa vele unodlebe wena Khuzani phela kudala sikunothisa ukuthi hey unodlebe uKhuzani. Yazi uKhuzani ukwazi ukulalela into ebingeke ilalelo umuntu ayilalela uKhuzani leyo nto ayithatha jule ngayo into ebinganinakekile sidalo. Cha Khuzani mfowethu ngiyabonga qhawe lami ibona kubuqhawe lobu ukuthi ubazi abalandeli bakho ukuthi baqhamukaphi ubazi ukuthi bangabaphi abalandeli bakho. Ngiyajabula nje kakhulu qhawe lami ngiyabonga kakhulu Khuzani mfowethu ungowakwethu wena ungowakwethu qawe danke mfowethu.